Awuzwa-ke salibingelela-ke bangani bami bekhona sesikhathi linjani uzindana zonke nikoze igama lami ezethisa sibanda nanto hlelo ngisakhumbula ngihamba namhlanje-ke lo Dodo ngevephelezi esilobongane lapha-ke u-DJ Dodo wayengabonakali-ke kuthiwa ise-stop over abasebenzela khona isikhathi esiningi ngafika lapha ngicela u-DJ Dodo baza kutshengisa Donald Sibanda njani umqalisisiwe namhlanje uDon uthini uthi ngiyakubingelela-ke Chisa ngikhumbula-ke umnyaka ka-1999 bengile 22 years sengiqasa uchama temporary koBulawayo ngisebenza ko-Lobels ngakho bengihlala lo umalume wami-ke uThemba-ke ngokomoyo wezala nomamami so ngihlala lo malume abadala besekhaya into khona-ke msakazi-ke yebo kambe ngiyawazi kapha ngisemncane into esayenzayo sagcina-ke lo nkosikazi kamalume silala umalume nxa ingekho uThemba yahamba emsebenzini kwezinye indawo ngoba kangithi ngahola kuyibhijana imali kwe-temporary lokho-ke ngispoyile-ke umalumekazi wami sahlanyisana laphana-ke wayile 32 mina ngilando 22 years wagcina-ke lapha sikubona-ke iqhinga lokubona-ke sibaleke ekhaya sabaleka saya-ke eHarare sadinga indlu yokuloja eMfakose ngadinga umsebenzi khona ngazawuthola umuntu lo wayesemphambaniseke ekhanda mdaweni ngihlanyisana laye mntakamalume samchiya wayelo mntwana nje le4 years wasala ekhaya basidinga basiswela ukuthi badinga ngaphi ngoba kwakungela phone ngaleso sikhathi sasingena ama-mobile phones sahlala sinjalo-ke sihlala-ke eHarare la ngithola umsebenzi la sisebenza-ke ezindlini wacela sezithwele-ke isisu sami somnyaka 2002 laphana ukuthi niza kuya ngaphi ngoba umama esakhulumisana lami kungela muntu engikhuluma laye sicatshile sike sibhale-ke incwadi kodwa singasho ukuthi singaphi into le yangihlupha ukuthi zahlala nginje kuzowenini sazi kwathi-ke ngo-2006 ibhosi yami emsebenzini yayijwayele uzongishiya-ke endlini yangenzela emhlola ukuqatha kulala-ke nonkosikazi wami behind my back umfazi ngamthathela umalume lami ngicabanga ukuthi lo umfazi wami wempilo yami yonke wahlanisana nalowo muntu wasempumalanga kwaba luthuli wabaleka endlini salwa kwaba nzima wangibalekela lo muntu-ke wagcina-ke siyaliwe ngumntulwana wagcina-ke ethengisa-ke umzimba laphana eHarare 2006 wagula kakubi wazama ubuya endlini ngoba sengase ngigcine umntwana ngala abantu bathi umyekele ngoba umntwana kwatholakala ukuthi ulengculazi uyagula kwamagama hayi sadly wazwangichiya ngo-2011 so-ke msakazi-ke into ekhona ukuthi wafungelwana ijoy ngizama ukuthi ngikhulumisane nomalume kafuni ukuzwa even emfeni kamama akula muntu wakhuluma lami ngangimile ngingedwa yimi-ke engasoze ngikhohlwe sehlakalo esenzakala empilweni yami uDonald Sibanda ngicela ngitshela ingoma eMachikosi engani iyambusa kakhulu mina ngitshela ingoma eMachikosi-ke oyithandayo Donald Sibanda-ke wohle ukukhuza leyani into-ke baba yomele ukuthi ngake wayikhuza ukuthi ingakwenzi nazi ingoma eMachikosi.
Nasuke ingoma phela kumanje inkosi ingoma ke mnandi sitshele ke umlaleli wethu khonakale Donald Sibanda angikwazi ukuthi kusela nombeso kwelinye ilizwe sabhalanga ukuthi ungapi kahle kahle Donald Sibanda ya uhlelo ngisekhumbula nangivela uvela kusimi Ndebele sempete yakho simi simcine ngaphi lapha mina simtope Ndebele mina ngingumama wa 42 ngilapha eSouth Africa nabantwana ababili engihlala labo isihlalo sami ngasoze ngasikhohlwa ke empilweni ithise ukuthi ke ngihlala ke emzilikozi kobulayo ku-Ara kwenzekala ke indaba ke enkulu yokubona kokulogogo ehlala ekhoneni Ara ba logogo wayele mithi ke ayisithi yancedisa kakhulu ke ebantwini babomama umnyaka lo ngasoze ngikhohle ngomnyaka 2007 lapho ngahamba ngathenga khona ukubana ke iqinise ke egwayini lami ukubana ke ongabe ngene kulelo gwayi ezongana ungena ezulwini ukuthi lihlanzeke la madoda ke ngoba ngamfuna ukuthi ke kulobaba welo mfazi wakhe emzilikazi kuQ engangimthanda kakhulu engamfisa chilo mama ngoba lo baba ngabona ukuthi ngaba yindoda engangithanda kakhulu ingcine kuhle ngakho ngathatha ke lo muthi hayi ngafaka ke igwayini lami sahlala lo baba hayi kwaba njalo nje lokho ngizama ngazonke indlela wayithena ngizahle ngimthene ukuthi angaphinda ngene ecansini lo munye futhi umfazi ngakho ngakubona kuyinto engaba ngcono ukuthi kube yimi ngedwa engitholayo lapho ke wahlala kunjalo ke ngimangala ukuthi ke umfazi wakhe wayengajiki umfazi wakhe bengazi ukuthi mina la ndoda ke siyajotshelana so nxa ngihlala la ngathi ngizamuzwa ke complain ukuthi ke ubaba kasanthinti kodwa into engangizwa ngizothiwa ke aloke sitsha ngani ngabona ke kunzima ubana ngenzele ngathutha ngathi ngemakhokhoba ukade omunye njalo umuthi lo mama wanika umuthi ubana ke ngithathe ezinye izihlahla engizahlanganisa ke le doti yami uyela ngichama fake khona phana ngimfakele lubaba ukuthi vele lapha khona becabanga ngami hayi ngakwenza lokho ke ngangumdlisa ke umuntu wakho lokudlala ngimdlisa yonke into engangiphiwe ngogogo chisa into enhluphayo ukuthi ke aya kulanto yatshintshayo ngadliwa ke imali ngazama ukuthi ke ngana ngisamfuna ngithi ubaba lo ozahlathi ke ahlanya ngicele hayi baba lo wazithulela ngoba njani so into enhluphayo ukuthi I wasted my time unyaka lwana ke 2007 89 ngoba sesikhathi sami ende kubikwa kuthiwa indoda engahlala nawe 6 months kufanele ukuthi umfazi wayo so wafa lo baba engubuzayo kwemfakazi bani ukuthi ngahamba yini ngiyecela ngoba lo baba sathandana isikhathi eside ende kulobo ufakazi so mina ngithole lutho yini kulifa lapho elaphiwayo ngoba umuntu lo bele izitolo elento zakhe ekhaya kibo so le nkomo ngibona nami entitled entweni lezi zilapho so omunye umuntu wanjela ukuthi umuntu ongadanana laye for more than 6 months so umfazi wakhe wafa la so wafa so ngizama ukuthi ngikhulumisa nabo anti bangikhona ukuthi babone ukuthi lami ngiyathola nje umuntu wakwaphila laye uDube so ngenze njani yimi ke usimi Ndebele ke okhalayo ozubuhlungu ukuthi wasetshenziswa kodwa ke indoda hayi so wadlisayo waphelele emoyeni umuntu wayesidla nje nxa ikwambulala umuntu wenkosi
yena ngikuthayile esima Ndebele mana ngikutshele my sister you don't qualify azange uhlale laye wayijontshele yebo yelala kuwe khonapho kodwa azange uhlale laye njalo azange abe ungani umfazi wakazange uvelele so akusebenza ungazwesela isikhathi uMendo awujala amathamba kodwa uMendo mama nasi mathonto yakufakazela uthe ngutshayela ingoma uMendo onzima kuwe kodwa lokungendanga up to today ngabona yiyo leyo mithi Mendo mama chayela amathambo thunyelwa uGundwane njalo angazi babethuma njalo abadala iGundwane besithele kuSima Ndebele okhalayo ufuna icompensation ukuthi indoda yamthanda la 2 years ayizenzela amathanda kuyenza yonke into la edlise igqiba zonke izidliso ngena phana edinga uthando kodwa akusebenza wazwachana layo kodwa uthi sefile manje uthi ucela ubana ukuthi njengomuntu wamdlalisayo 2 years zonke emgidi 2 years so secela ke compensation for that ngathi uthi abhadalisa ukuthi ucela compensation la entweni zikamufi la akathola okunye okuvela kuma businesses labambe laba njengomuntu okaphila lo mufi hey aya si mhlobo sichinjana yena sibale ku John
John Z. John Z une-45 years. Ngabotshwa ngileminyaka eyi-23 eSouth Africa after sikubulele umuntu senza ke uthiwa i-robbery. Ngihlalile mfowethu ngaze ngaphuma sengile 40 years. Okwamele kwenzakala komele ukuthi ngigwetshwele ukuthi ngihlale kwakuthiwa ngizahlala 40 years 45 but wacela bengikhipha ngalokho kuthiwa i-parole. Engifuna ukutshela khona isikhathi sami saba buhlungu kakhulu ngiphakathi. La ngakho ke ngidinga usizo ukuthi ungangisiza. Ngithe ngingene ejele laphana kwakulabantu eSun City ababesibamba ngenkani. Thole ke umuntu lamathathu ongcolileyo akubambe ngenkani akwenza umfazi. Umsakazi ngendlela i-rape esenzakala ngakhona. Ngazi ukuthi kule rape but i-rape ngayizwela kimi. Umuntu lo wayengilimaza ensitha engibamba ngenkani anginika ukudla ngayinika ukudla bagcine bengilwela. Yebo I'm a handsome guy kodwa into engayenziwayo inzima. Ngareporta kuma prison authorities abe correctional services kodwa vele akulanto abayenza. Umuntu wakhona wayesazana labaphathi bejele. Ngihlalile lapha ngingumfazi wakhe kunjalo ke ngingali ngoba wavele ke engangidinda ubuhlungu. Kwaze kwananzala ukuthi yena ngomnyaka ka-2014 wasesifa waphuma ejele ngathi ngubonile. Wabuya futhi omunye ngumngane wakhe lapha wathatha over. So manje sengikhulile umsakazi mina iproblem engilayo emva kwami kukhanya ngalimala la udokotela ngangaya ayadescribe into ezibhalwe lapha waqhamuka izinto abayazitype abantu abazi medical bakwazi. So therefore meaning all waste material flows out of the system. Akusela nto engayibamba. Hayi bosiyami. So mina ngumuntu osehlale efake izithuko amaphedi njengomfazi ngoba anything I eat after some time iyabuya iziphumele yodwa. I've tried imali kangilazo as a foreigner sengabuya ekhaya ngapha kodwa ngibuyele eSouth Africa ngizama ukuthi kuyini ongangelaphisa. Angenamfazi angilani. Kubi kimi ngapha uphuma khona ingcekeza akumanga kuhle chisa ngalimiyazwa njalo ngoba kumele ngilatshiswe. Ngicela usizo mfowethu ngonkosiyami. John Z kunzima lokho ukuthi uhoba bekusodomaza bekwenza into madoda ijele lezo. Uyakhala umuntu wenkosi bakithi okwazi ukuthi ukuthunga ngubisele njani nxa ngasiza angikwazi ukuthi ulilapheka kanjani. Uthi yena ngasedlile lana kuyaziphumela ngoba ugijima indaba ukuthi siwavuleka ensitha. Hayi mfowethu lokho ngangikwazi sure. Hayi ngicela ke ukuthi ingoma ozithanda zikaLucky Dube lami ingoma engiyithandayo. Sikuhlelo ke ngisekhumbula lapha ke Ezra Chisa ku YouTube. Share the page, like the page, please tell people to subscribe, faka the notifications so that nxa senza lezi zinto ihlibuye one time. Esikucela ukuthi ke ngokushesha okukhulu kade sikhona hapa shiyanini bo WhatsApp link share yonke indawo lijikele yonke indawo ukuze ke abantu babe ukwazi ke lolu hlelo ngisakhumbula kuzindana zonke ukuzo sibonga laba abazama ukuthi basincedise kulo mfowethu ngale Namibia. Siyabonga kakhulu ke idatha osithengela yona uNkulunkulu akuphathise. NanguLucky Dube. I say what I know for rich man you. Who doesn't care about the poor people? What I know for rich man you. Who doesn't care about the helpless people? We read in the Bible and understand what it says. It says
So now, I got a question that I want to ask you, and I want you to answer me very honestly and positively. My question to you is, listen to this carefully. Answer me very honestly. My question to you is, are you feeling happy when you see a black man suffering? Lucky Dube, I'm Temple Stembayo City. Are you feeling alright when you see a black man suffering? A blessed hand that giveth. The child John Z, your transmagate jealous South Africa Sun City. Labatlake Minyare Sabega Konake, Menzilare, Bemen fast, Bemenzi Sugu. It's Geragate. Layotic, why involved to crime, Mubla no Monto. Nakoke, we are Timutanga, compensate Ranjani. Kumbiga sile njani umuntu wenkosi ikosbenza ukuhlelo ke ngisakhumbula lapha ke Lucky Dube passed on 18 after being murdered in South Africa. Kama use Rosettenville, I think Rosettenville 18 October yabe kwanza ke iminyaka yonke lana Lucky Dube bambulala bakithi since 2007 kunzima. We miss the great legendary Lucky Dube. What a talent. He never smoked. Never drank anything. Was not like a kanye umuntu wenkosi engayenza into zonke lezi. Mara ke mbale ke fela komunye ke umlaleli wethu obhalile umbukeli wethu uzayifundi yakho wena uthi utshenge Nxumalo sakubingelela tshenge utshenge Nxumalo uthi umsakazo siyawuthanda hawu uyawuthanda share the page YouTube post lakho utshenge uthi ke lami njengabanengi ngifisile ukuthi ngihambe ke-United Kingdom umnyaka ophelileyo umnyaka 2022 ngalokho kuthiwa ngamakhosi ama-certificate of sponsorship. Ngakho-ke ngadinga ke imali umuntu wangitshaja $8,000 wayesithi ufuna £6,000 cash or $8,000. Ngayidinga leyo nto ngokuthengisa konke ngilakho ngathengisa imota yami uDubo ke ezwenza yonke into ngathatha izikwelete ngathengisa everything. Mina bengihlala kule flat koBulawayo ngachiya umntanami ngabo mama mdala mina don't have abazali usisi lo wathi ngafika lapha ngafika ngisebenze kahle ngafika ke lo sisi waqala ungiphatha njengesigqili ethatha ke imali phakathi emholweni wethu njalo ke ama shift eqhaso amancane ngasenza kanjalo ama shift akaze amaningi unika imali efanayo usebenze egadala la kunika imali efanayo angakunika imali eningi. Umthetho wasithi ukuthi kumele sibhadale 40 hours. Ngasebenza nzima, ngithele nzima, ngehlelo kubhadala. Kutheke ngabo April this year okhuluma ukuthi ama shift kasatholakali. Senza kabili into kathathu. Ngiyadubeka chisa kubi kimi. Sengumuntu nje osesebenza ethontshela ngisebenza ngirelieve abantu abashama leave ukuthi ngithole ke imali empile. Lokho yana kwesethiwe sponsorship vela kongisebenzelanga. Ngiyakhala abadubekile abantu bakithi. Abantu abadala inkalata zemali imali esazikweletayo zonke azibuyanga. Kubuhlungu kimi lokho nje nxa ngicabanga abantu bakhona basiqila bangotsotsi abaningi bakhona sebenothile besenzela isihluko phezulu abanye abantwana bakibo. Sinjani kanti thina ikakhulu abantu besindebeleni siqilana sodwa. Ngiyabonga yimi ke odabule utshenge Nxumalo lapha ke UK. Ngicela ngathola imali ngiyaphenduka ekhaya ngizodubeka ngcono kulalo kudubeke ngubona lapha. Yakhala ke usisi. Kunzima. Kunzima kusisi, kunzima man abantu lingenza so kambe kathi linjani lina abantu baseThiko Sponsorship. I think the best lapha ukuthi silecebele kawana. Name the companies wahambise khona le home office. Ngoba yaloko kuthiwa hayi uzwela abantu bakithi ngathengisa abantu bakithi. But if they are doing this to our fellow sisters and brothers, akukho right lo. Or rather spill the beans andandaba.
hate me but you can't be ill-treating abantu bakithi basuse bethengisile especially abantu bhadalayo ababhadalwa vele ngifuna ubazwela thola imali kodwa usamnika umuntu ama-shift awulawo. That's terrible, that's terrible. Awukho right lo uqilo nje so nazi into enjani Ma-Willis. Ma-Willis leke produced by Umduma Shamplan. Ingoma ke sithi into enjani leke Umduma Shamplan pana Ma-Willis ingoma sichaleke ujenqumalo sehlujiswa kakhulu into zamakhosi lezi. Sikhona le njalo kule Britane semphethe kaMangulube. Ngicela ukuthi Mangulube ungaba libizwe lami thisa ngiyaziwa kakhulu. Lawa ngithemba ungambona ungaba ngazi. Kuthe eminyaka ka 2012 lando 13 sengila amaphepha eNgland ngathi sadaka kuye ekhaya ngenye vakatsha. Njalo ngafike ngihlukana lo baba abantu abami ngo 2010
e-UK ngase ngithi ngafika ekhaya ngibona umuntu ngagcina ke ngibona umntwana ngambona 20 13 14 15 lokho sibonana nalanda ekhaya ngagcina sengizoshada laye ijaha lakoDube ngamthanda ke uDube wami kwaba kuhle nanti ibizo lakhe angimqambe ibizo lakhe ngoba la uthe wena ngithi Mangulube zathi Dube kuphela so ngamthatha ngambisa ke e-UK lapha ke umuntu ke ngena la underwear ethekela konke uboxer short ngumuntu nje umnyanga wo awubantu so ngamphucula ngambisa lapha ngamenza ukuthi agcine ke ngena lesikolweni wangena ke agcine ngena le ukuyastart inursing esemaphepheni nami njengokuthi mina ngumfazi wakhe sahlala konjalo ke yena njengomuntu ke owevela amaphepha ngasebenza chaya athi asakayivakatshe ekhaya imvumele buye ekhaya kanti kukhona lamaqhinga awenzayo umuntu lo chisa ke sathenga le property sathenga indlu ePhumula South indlu yethu house number 1 ba next indweyo hayi walungisa yonke into yena ekhaya njengomuntu ngobaba ngamthemba omagama echala amapicture uthi hayi sengiqedela amaloya kanti ke umuntu lo le plan zakhe ufake le ndlu lemizweni akedwa uthe kunjalo ke wabaleka endlini ngo2019 wathi nasesiyasebenzela futhi kade usenze island eUK kuyabhoka uhambe eisland khonale katambuzanga selomnye umfazi ahamba waganga baforja marriage certificate wamthatha into zekhazi bolile wamflyisa babuya eisland khuluma nje sengumfazi akuseze nomntwana eisland I lost the house, I lost all my money, my time, and literally I spent over 2 years saying my mental health issues. But I thank God I'm recovering, I'm feeling much better. I listen to your show, Young to those I can see that it's not me all the problems. It's my name. But I'm picking myself up. I lost everything. But again, whenever I do it, I'm UK ngihlala ke eBedfordshire bana ngitshela ingoma yakho nasi ingoma yakho ke red wine Mangulube
yeah ingoma evela ke u-UB40 ingoma sithi red wine yeah siyitshele ke umlaleli wethu esithemba ke alright ngase sikhathi lapha khona ke uMangulube yena vele ke vela kuThabani Tabs Ngisebathandweni yanzima ngomnyaka ka2016 ngifika lapha ke eHarare lapho besezosebenzela khona umntwana besengazwani language mina ngikhuluma isindebeleni ekhuluma ke sishona kodwa besithandana amagama lo mntwana ke wayelezi kule mkhuba ezenza umbokule idlozi kumbe kokuyini isikhathi esiningi ke wayekhuluma yedwa khuluma izinto engazizwayo nesikhathi sisenza ezecansi aha kwesikhathi umntwana ekholisa ngithi bona ucala ukhuluma izinto phela bakhuluma ngani labafundisi nxa sebekholisa bakhuluma ke in tongues so nxa sekhuluma in tongues ungasoli maybe wayekholisa so umntwana lo wasesithi yena ngelinye ke ilanga uyabe ufuna ukuthi ke aqala ke abambe iphendilami alibambe kahlangisele lakhe alibophanise alibophanise ngesikhathi sibambana engavela nyundule ke chisa abeke laphana ke sithathe lami ethathele lakhe singayenzana ukuthi siromensane abophanise ajikele yalecele asebuya bese kusenziwa into yangikhona so umkholo angizange uthanda ukuthi ke kwenzakalani la ngoba uCharles waphende kangaka wathi Rudo wathi luthando lolu thatha ipeni lomfazi ubophanze le ndoda fi ukhosane kwenza ukuthi libambane lo thando lenza umuntu asehlukana so umntana lo wayele believe leyo so wakwenza konke lokho manje iproblem theke sembuyela ke emfazini hayi kwavela kwala sengibuyela kobulawa ukuthi ngiyemfazini angela feeling lo mfazi kwehlula ngambuyela kuye lapha nanje lethi kangenzanga lutho angikwazi kuhamba njani ngazibona sengihlukenelwa ngokwami sentana la agcina umithi sile labantwana ababili kodwa into khona zangisebenze sehlukene ngomnyaka ophelileyo lokho ngizibuza ukuthi kambe ukuhlala nomfazi wami lana kwakunguye lo mntwana yini umfazi swendela kwenye indoda nyamfuna umfazi wami I want to claim me back ngoba ngaphambanisa yimi uThabani Tabs ngibhalayi lapha ke ngisebenzela eQambere hawu wena ngumthethweni futhi usebenza emthethweni hawu siyabonga Thabani Tabs kodwa into enhlupha yona le into ekhona ukuthi hayi sengikhona ulala nomfazi but umuntu engakhona ulala ngumfazi ongowami kade sengangazama ukuthola enye itheri ngiyalala la sisi kodwa mina sengifuna umfazi wami ngokudala kambe kungenzakala yini selenye indoda le isikhathi okwanitshela ukuthi umfazi ngomnikazi ngiyabonga ngicela ungitheleke enye yezingoma uZamaleki ungamthola ukhona uZamaleki hayi siyamthola oyi Zamaleki aha What's wrong with you? Estamos Sanim Sezamale Hello A black label Siyayatinama Kairi Siyayatinama Kapitam Sala Nyatala Nani Bobo Zamalek
Siyayatinoma ka-Iri, siyayatinoma ka-Peter Mzala, nabo Owens, nami Bobodi, Exes, Zamalek, a Black Label, Zamalek, Aina System, Zamalek, Zamalek, hey, Aina Stamata. Yache, Zamalek, Sana, Zamalek, yes sir. Illo, a Black Label, Illo, a Cassie, a Zamalek. I must come down. Don't change. I've been in Horty, but I Lippy Tamza, Dema Owens. Bati was Zamalek, in a stomach, go high. Zamalek, Zamalek, give Black Label, Zamalek, hey, George, Zamalek, Zamalek, Imnand, Zamalek, Zamalek. George, Zamalek, Zamalek, I understand that Zamalek, Zamalek, yeah, yes sir. Mob Jai Party, from the city of Zamalek, Zamalek, Zamalek. Outside my city, to bed. The wonder years of the 90s, Lapo Fiakon. See Chalake, Town Tabs, you know, the Fumfazwake, back you to Fazzi, Wapamanisa, was a chance of lawyer and tell him 17. Getting Jana to attend Hamas Down, fairly combat, Belly Court. You should never have been quite a paid for a combat. Never feel good to conjure, who be good. So, Faroma, Machida Moya, I think when I did a teacher, I'm trying to Shilla Moya. Napa, Cholocho Minang Tawali, Juan, Nelly Cool, to notice Choncha. Story business is chair. Yeah, Chisa has out tell a corner of flu and Peter and cool. How Nanga Pambanisa, don't go on cool, don't do Sontania was God forgive me. Kwanza kana ukuthi ke Jakaranda Belsoze la South Africa ubaba umntana ami first born so ngasala ke ekhaya ngakhala ke umuzi ngase nje umuntu endingekaye ngase ngicina ngikhomba omnye baba driver ke ibhasi ebuya khopana ekhaya
ukanti njalo ngikhombele omunye ubhuti osebenza-ke esitolo zakobani bani as a sign of respect naso qamba amabizo njalo ucelile sibili. Kwenzakala ngelinye ilanga-ke ukuba bekhonane emsebenzini wakhe eGoli ngoba-ke lo muntu ubuya kanye ngomnyaka ngoDisemba lami bengisakhula ngisizele mizwa so kwangikhathazeka so ngabona ukuthi ngangcono njani ngingagange eduze ikhomba abantu abakhatshana so udriver webhasi wayethe ngabuya ibhasi yakhona ngihambe ngiyimilela phambili ngingene bese siyalala ebhasini xa ibuye ekuseni avuke futhi engidrop abantu engavuki ngabo 5 kwaba njalo ngapha kulo mfana esitolo udriver webhasi wasesiba-ke ngelilanga wathi uyaba off ebengasenzi uzazibuyela-ke yazolala ngazama ukuthi umngenise endlini yethu nomkami sibili umuzi wethu wabuya lwana umuntu ijaha lami lesitolo labuya bazotheleka bahlangana endlini kwaliwa kwagwazana uB wabulala-ke uF wahle wafela khonapho isitolo sakhona bona-ke lasizwa udala nasengabaleke etsholotsho mparalinto ngise-South Africa kodwa-ke vele senginomuzi eGwanda so-ke wabaleka lwana kodwa wagcine ebotshiwe uB wahle wafela khona phana indoda yami emzini wayo ngathi ngaboni lami uyabe yembulala yikuphuma kwami lami ngibaleka lathola isicala khona sengigcinwa ngamapholisa wagwetshwa lwana umuntu yikusa kwami baleka umntwana ngamtshiya ngiyamkhumbula umntwana wami sekhulele lapha khona kodwa ngiyesaba ukuthi ubaba wakhe uzangibulala wathathwa omunye umfazi umntwana wami ukhuliswe ngulowo mama ngibone ngani-ke ngangibulala lapha eSouth Africa ngangamthi ichazi ngaphapatheka ngicatsha ngibaleka sekhulile ngambona ukuthi hayi aseyiyo ndoda engangihawukele kudala so isehlala soze ngafa ngasikhohlwa-ke mvakatshisa lezo yimi-ke uShila Moyo ngicela-ke unditshele-ke enye izingoma Shila Moyo so umuntu ngapha-ke ule ndoda phinda kuchabe babili kanti kuyimizwa bale bukhale kangaka ukuthi usufuna uhlala uphenselwa every minute ukuphela awuthi angeke ilinde nje uyiphumuze ukuthi hayi phumula wena chuma so kumele ukuthi vele ihlale ukuthi hayi buya lapha ndoda chaya ubaba ukhathana ngabuya la uyachadlwe hayi mama hayi I hope usulungile nathi somthenkosi ndabonga DJ Dodos ngiyabakhola babhele umchina producer ngiyabambe konke le camera ithango ke yonke into sebakhulu abe CNC abangani bethu igama lami ezatshisa sibanda yachala leli ngoma kasilindile ethi inkosi anti uthe usuthandaza mama hopefully konke kuhambela right siyabonga kakhulu uNkulunkulu aliphathise lonke thank you. Sikhophisile ukhulu wakho
say